مادر. حکایه. در عرفه عید غلبه اهل سنگاب به خاطره همدهگانی در جنگ بزرگ وطنی هلاک گردیدهشان لوحه یادگاری گذاشتند. بعد در درآمدگاه قبرستان دهه گذاشتن تخت سنگ مرمر که در روی آن نام و نسب همه شهیدان به خطهای زرحلی ثبت شده بود و شنانیدن دو بیخ ارچه رئیس جماعت یک نام آن جوانمردان را با آواز بلند خواند. همه به صدا اشک ریخته او را گوش می‌کردند و پیران چهره های آن جوانمردان را که در دامان همین دهه افتان و خیزان به وایه رسیده پس از سر زدن آتش جنگ به میدان حرب رفته بودند پیش نظر می آوردند. کمپیر حلیمه نیز با وجود بیماریش از درد بغم رنج می کشید. در قطار مردم می نشست و در آن جنگ خانمانسوز پسر یکه و یگانش را از دست داده بود. بنابراین سراپا گوش و هوش گشته انتظار بود که ناطق نام پسر او را نیز به زبان می گیرد. اما غیر چشم داشت کمپیر رئیس عینک از چشم گرفت و به سخنان هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود سخنش را خاتمه داد. بعد مولای دهه به ارواح آن جوان مردان فاتحه بخواند و جمع آمد پراکنده گشت. کمپیر حلیمه چند دقیقه ناجنبان به لوح سنگین نگاه گنگ دوخته نشست. لحظه در سیمای سنگ پسرش را رو برویش دید. آن روز شوم در کتف برخالته پسر او را به آغوش گرفته بوسه کنان گشته و برگشته تکرار میکرد: من حتما بر میگردم. و تازان به عرابه که غیجی را زنان به راه در آمده بود نشسته تا از نظر غایب شدن به او دست می افشاند. کمپیر به عذاب برخاسته به راهی که آن روز نان یک دهان گزیده پسرش را به صندوق سینه‌اش پخش کرده از پس عرابه دویده بود چشم انداخت. آدمان از قبرستان بیرون می شدند. کمپیر خواست به تمام قوه آواز اندازد: ای مردم، شما پسر مرا فراموش کردید. اما گریه گلوگیرش کرده نفسش در نیمه راه ماند. بعد بیرون شدن آخرین آدم از قبرستان او نیز عصازنان جانب دروازه رفت. رئیس جماعت در دم دروازه با پاسبان قبرستان در کدام خصوص گفتگو داشت. رئیس جان، به وی نزدیک شد کمپیر: چرا در همان سنگتان نام شرف جان مرا ننوشتید؟ چه خیل ننوشتیم؟ نمیدانم. رئیس از بغل کیسش همان روی خطی در سر قبر خوانده‌اش را برآورده چشم دواند: فامیلیشان مردانوف. عجیب. وی از کاغذ سر برداشته: در حقیقت نام پسر شما نیست. مردانوف. از نام به کاغذ چشم دوخت رئیس: راستی گپ من نمیدانستم که پسر شما نیز در جنگ هلاک شده است. فکر میکردم اصلا بی فرزندید. چی گفتی؟ ببخشید خاله جان، آخر آن سالها من حتی در بطن مادرم نبودم. کاش که اصلا نمیزاید مادرت تو را، گفت به آهنگ ندامت کمپیر. نمیدانسته هستین؟ روی خط را ما از کمیسریت حربی ناحیه گرفتیم، گفت رئیس نگاهش را از کمپیر گریزانده. نمیدانم چرا آنها نام پسر شما را داخل نکردند. اکنون چی کار میکنیم؟ پرسید کمپیر. چی خیل چی کار میکنیم؟ در یک گوشه همان سنگ نوشتن در کار. نه، خندید رئیس و در حال به موقع بودن خندش را حس کرده جدی گفت: سنگ کاغذ نیست که به قلم نام پسر شما را نویسیم. برای آن نام ها را در سنگ حکاکی کردند. استاها چند ماه زحمت کشیدند. اگر نوشتن خواهیم هم دیگر جای نیست. پسر من از کی کم است؟ یا به شمایان یگان بدی کرده بود؟ خاله، من به شما چه خیل فهمانم؟ نام پسر شما شاید تصادفاً از روی خط افتاده است. فراموش کردند. چرا فراموش میکردند؟ حاضر خودتان در قبرستان نگفتید که هیچ کس فراموش نمی شود. شما مرا نفهمیدید. فهمیدم، نقص فهمیدم تو را. آواز بلند کرد کمپیر.
бесавод бошам ҳам ба сарфаҳми бисёр гапҳо меравам. Хайр, бигузор гуфтӣ ту шавад. фаромӯш карданд. хато рафтааст, аммо онро ислоҳ кардан лозим. ё тавба, ман ба забони тоҷикӣ фаҳмондаматон ки илоҷи навиштан нест. шумо мехоҳед мо сангро аз ҷояш канда боз ба маркази вилоят назди устоҳо барем? ин корро ҳеҷ кас намекунад. наменависӣ? даст афшон раис аз кампир рӯй гардонда. ман даргӯям, шумо девор мегӯед. хайр, майлат. аз ҷояш бархост кампир ва ҳарчанд давоми суханашро нагуфт, дар дил аҳд кард ки пеши роҳбарони ноҳия шикоят мебарад аз бепарвоии раиси ҷамоат. ҳарчанд дар умраш аз болои касе шикоят накарда буд, аммо бисёр мешунид ки одамон назди роҳбарон шикоят бурда мушкилиашонро осон мекунанд. аввал хост сари роҳ ба хонаи муаллим Камолов дарояду аз ӯ навиштани аризаро хоҳиш кунад, аммо дарҳол аз ин фикраш гашт. дарҳол овоза мекунад. аз дил гузаронд кампир. бо раис ҳамтабақ хабар кашиданаш мумкин. худам ягон илоҷашро меёбам. рӯзи дигар кампир писари ҳамсояашро ҷеғ заду наздаш қаламу коғаз монда гуфт. навис. чӣ нависам? навис. ба калони раёнамон аз номи кампири Ҳалима арза. бо баробари рафта расидани ин арза ба шумо маълум менамоям ки ман аз овони духтариям ба кори колхоз дастрасӣ мекардам. аввал дарав мекардем, кирмак мепарваридем ва баъд ман чанд сол беҳтарин говҷӯш будам. аз давлат як грамота ҳам дорам. шавҳарам солҳои гуруснагӣ раҳматӣ шуду ман бо як писар бева мондам. ҳарчанд хостгорҳои зиёд ба дарам омаданд, ба хотири аз дасти падарандар азоб накашидани якка писарам дигар шавҳар накардам. ӯро ба сад азобу машаққат ба воя расондаму ҷанги лаънатӣ сар зад. шарафҷони ман ҳам қатори дигарон ба ҷанг рафту нобуд шуд. пӯскандаи гап дина дар қабристонамон ба шаҳидони ҷанг санги хотиравӣ гузоштанд, аммо намедонам ба ғарази кӣ номи писари маро нанавиштаанд. аз шумо хоҳиш мекунам номи писари маро нависонед. ман аз раиси ҷамоатамон ҳаминро хоҳиш кардам, лекин вай гапи маро ба замин гузошт. бовар дорам гапи шуморо ду намекунад. дуогӯи шумо кампири Ҳалима аз деҳаи Сангоб. баъди ба дасти ҳамсоя писар 4 дона тухм дода сарашро силакунон гуселонидан, кампири Ҳалима либоси нав пӯшид ва аризаро чорқат карда ба гӯшаи рӯмолаш басту ба маркази ноҳия рафт. аз автобус фуромада аз раҳгузаре идораи раиси комиҷроияи ноҳияро пурсида оқибат ба қабулгоҳаш расид. дарро боз намуда дар фарши қабулгоҳ қолини калони гулдорро густурда диду калӯшашро дар дами дар кашида ворид шуд. котиба духтараки навниҳоли чеҳракушод ба кампир фурсати даҳон кушодан надода табассум дар лаб гуфт. калӯшатонро пӯшед холаҷон. кампир ҳайрон баргашта калӯшашро ба по кард ва бо овози паст пурсид. раис ҳамин ҷоянд? ҳамин ҷо, лекин дигар одам қабул намекунанд. ҳозир ба маркази вилоят мераванд. ман як арза овардам. ҳошияи рӯймолашро кушода гуфт кампир. як ба наздаш дароям, вақташонро зиёд намегирам. ҳамин вақт дари шафат боз шуду чанд нафар берун омаданд. аз ҳама охир марди қоматбаланди хушлибос, мӯйҳои маллааш ба қафо шона зада аз котиба ронандаро пурсид. додарҷон, аз ҷой баланд шуд кампири Ҳалима. як дам маро гӯш кун. чӣ гап? лаҳзае боз истод раис ва дар дасти кампир коғазро дида илова кард. аризаатонро монда равед, чора мебинем. ҳозир ман вақт надорам. кампири Ҳалима ки чунин пазироиро чашмдор набуд, андаке димоғаш сӯхт, аммо чора мебинем гуфтани раис дилашро каме гарм кард. баъд аз хилват шудани ҳуҷра кампир ба котиба муроҷиат кард. духтарҷон, аризаро болои мизи котиба гузошта, ҳамин арзаи ман гум нашавад, ба дасти худашон супоред? албатта месупорам, табассум кард духтарак. гум намешавад.
баъд раиса гӯед худашон биёянд, ман интизор мешавам. духтар тиқ-тиқ мошинкаашро ба кор дароварду кампир аз ҳуҷра берун шуд. вай бегоҳӣ ба хонааш расид. менависӣ, шохат 2 то бошад ҳам менависӣ. дар дил бо раиси ҷамоат муҷодала мекард кампир. санг аз падарат мерос намондааст ки ту калонӣ кунӣ. ҳамин ки омада гӯшатро тофтанд, ба дандонат сангро харошида менависӣ. кори давлата шӯхипин доштӣ. ҳамин гуна андешаҳо дар сар кампир либос бадал кард. аз сандуқ мавизу чормағз ва 2 лунда қанди сафедро дар 3 тақсимча гирифта ба тоқча гузошт ва лангон хонаро ба тартиб оварда ҳама анҷомҳояшро ҷобаҷо намуду ба умед хоб рафт ки пагоҳ калонҳои раён меоянд. аз байн чанд рӯз гузашт, аммо касе дари кампирро накуфт. шояд маро безобита накарда худашон ислоҳ карда бошанд. ба ҳамин хаёл чанд маротиба қабристонро хабар гирифт кампир, аммо ҳар дафъа дар тахтасанг тағйироте надида дилаш хун мешуд ва толеи бади худро нафрин мекард ки дами пирӣ ба дӯши вай ғами нав бор кард. агар ҳамин роҳбарон беаҳамиятӣ накарда номи Шарафҷони маро ҳам менавиштанд, мегуфт худ ба худу, ман имрӯз ба ҷои сарсону саргардон гаштан ором мехобидам ки пас аз сари ман одамон писараки бенишон рафтаамро фаромӯш намекунанд. ҳарчанд кампир ҳар рӯз аз қабристон ноумед бармегашт, бовар дошт ки калонҳо меоянду ин хаторо ислоҳ мекунанд ва ба ҳамин умед ҳар субҳ дар даст асо ва дар дасти дигараш ҷорӯб то дами дарвоза об зада меруфт ва ҳаргиз дарвозаашро намебаст ки шояд имрӯз биёянд. равшан махсумзод. дили модар. қисса ва ҳикояҳо. анҷом. қироатгар дилшоди раҳматуллоҳ. ин ва дигар аудиокитобҳоро дар саҳифаи ютубӣ, телеграмӣ ва вконтактии дилшоди раҳматуллоҳ пайдо карда метавонед.